Kinepna pahcha na tivin kinepna pahcha katipun Gaosap na pahcha thi na pahcha itu ta ji wa chu gamzo si itu chai wa itu tol phat wa khu tui talo loile gol ulenau sopi sangam kanami te ho zo se hichelaya hongkita ado hi het so kedio kata sadide Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kitipa ipi atile tui adon ham laya hai azi chu tui chungchang ase nomzia practical ta tui adon zowahi thu ase hi koi ho za dinga hi thu ase go ham itile aman thu ase go na alung tu pi pen chu Iran mi ten zate te hen tia practical ta demonstrate abola tui chungchang ase go le azi chu I piham itile tu din munahi Iran gam hi nasata tui chungchang hi genthe na sang ta atu pe tawhi ne agamuwa go azulo na phatso ta hitan go azulo na phatso ta hi nunghin nisat sat dan dang azi aza umlo temperature a degree jong hi 50 degree apa hi 40 ho jong ki tho zo talo hi ama wang 50 apa hi go azulo pha na hi gamzo se gota tui akhol now water reservoir ho zo se jong kangam ta vadung zo se atam zo kangta dam tui atin zo se jong hitia chu anem noi pen da umta ne chule nasata in agam mi hi ade dia Iran capital Tehran kiti hichi capital city azong hin mi asang aza more than 50 millions donding mancha ding tui nei lovin a umta ne December masanga hi Iran gam alore hichi Tehran gam capital city dala a akit chondo ding akit chawdo ding hi 50 millions awale kiti ne go azu wa alole nasata agamuwa hi nitabang mitam ta hung thi ding hinai lam cha omta ne thi na hi ama ho kut kha bul ading tai ti the ne azi chu mi hi ma dinga hi tui kiti one of the most important needs in human life mi hem hin khwa akingai cha pen ta ha cha tui he leise chunga scientist min thang ta omene chi na thep na azi aza ompui ama wang leisit me min tui asem thelo he kidang mong he pathian sem sa tui mi min asem thelo he mi min tui asem thei po le leisit chunga hi etabang poverty genthe na umlo de tui a ta lo ji a chu mi gam tam ta hi ne ding cha ding ta lova tui ngai cha mi tam ta thia gan cha jong thing na lo na mu chi chi wo tam ta thi pathian thil sem tui koi man asem thelo he hi jong hi pathian I pha zo lo now mi hem chi nan pathian apha zo lo na jong chu kelang a hi ne Iran gamin masang zep chon nuclear galman cha na sem ne hi chi nuclear galman cha sem hi lei chunga sem povin lei noi langa sem oi gu thim cha sem oi koi ma su se thelo ding koi ma mu lo ding ai lei noi langa hi scientist tam ta ki thowa sem oi ama wang American hoi ta in hen chule Israeli jong hoi tan hen he hiya chu hichi nuclear galman cha mi tam ta sum tha thei gamlen ta sumang te hichi nuclear galman cha asem ta azi uvin Iranin hitabang to gon anei ta azin Israeli jong warning api American jong warning api anga di lo oi anga di lo phatvin Israel to America ahong ki thoin gamdangin anelo B2 bombers mangcha in ahong lengovin 72 hours bunker buster bomb kiti bomla la jong agim nei loi takhat amang chawin drop a bolvin somleli tabang leinoi lang avunin fit jani jathum noi langa nuclear facility ho zo se chu ye chu vut vai aga so asu mangpi nuclear galman cha chu gam tam ten anei nai India injong anejin Pakistan injong anejin North Korean jong anejin gamlem ta tar anei na ne I atile Iranian nuclear asim hi hitabanga ki su set piam ti chu agenda chom topic chom haitan azi aza umlo he international law me International Atomic Agency law tam ta ma hichi law dung zuya chu Iranin hichi law ailo le ke vai po na nuclear chungchanga hitabang dan pi apal ke asi me ya chu American jong right ania chule Israel right ania hichi right chaman chalona asu mangle ne tua agamu tui go theta
nuclear ki siam na hi tui angai cha dan hi azi azam lo in terms of millions and trillions liter ngai cha cooling ball na dinga nuclear galman cha ana siam la ewa jong chu tui za ta chu a liters in terms of millions and trillions ana man cha ama wang tu nuclear asiam na akichai tan leivui aso ta ne vut vai aso ta tun Iran gami na satain tui ngai chan om ta ve ne agriculture lang heta ta mineral lang heta ta chulam chom choma lam kai lubo hozong alung adong gam pan tawin chula Iran in to ato go na ne hi avel dunga Afghanistan kiti ho Kazakhstan kita tan kiti ho ama ho to kibang aloi agol ho ko mai tui ki la ding tui ki cho ding ti to go na ne even ama wang avela hozong Iran tabang bang tuya lasam keu se hi ve ne gamsa gam hi in ni sa dan azi ampun ana ching thi hen lang lam kai ching ta nei lew solar aman cha diu solar plate na ko na hi tam ta energy regenerate abol diu lam chom mai tia chu kiwa ana bol do diu hi ama wang ni sa jong aman cha ji he povin ama ho kisa boina chu nuclear sim do te tin ti to gonin adang khan to na development growth facility infrastructure yo chu neklenga na koi kha wa tu ai na sta gen the ta bene hitabang again the lai ta wa tui la sam ta tui hangaya a lai ta tui don ding ne lova a lai ta meet alak thidinga a lai ta wa hi Israel Prime Minister pan Iran te za dinga thu ase ya chu Benjamin Netanyahu say chu Iran gama nalam kai hovin galman cha sim ding bo mi tha ding ai lo le na to pha awa ne gu cha gu abo lova iron fist a vai apoa na su gen te ui wang se ta hi hi je chon public ho acho he hi chon nalam kai hovin na chung wa vai hom hovin thudi lamdi a khan to na i ma cha na no da agial pon mi him thi na ding nuclear galman cha abol na wa hi na hoi na gen the lo hi je chon kipanovin freedom zalena di ta samhat di ta justice thudi lamdia ki vaipo na aum na ding kitchalovin risk lavin ti ahi Israel PM pain Iran mi ti atil hi ne damlen ta tui ki khol na len ta ne hovi hi chozo si asegam tai ki sim phar ding lampi len ta mai amawang na lam kai hovin iza kai asu se di chu PM pan atil ho na cho hi ne ulenaw te ho tunia se do no pen do chu Iran gam go hi poi Africa gam Asia gam mun choma tui mi hemin asem thelo in go azu lova wadung ho akan tingle mi hemin nasata ki gante mi hem go hi poi pathian sem sa zuleva muchi chivo thingphung theipung iza kai ki gante he ne tui ki ti le se chunga dinga mi hem khat adinga angai kho la api pen loi ta khat he ne aji chu mi hem ta sa jong hi medical doctor se na wa chu 70% zakat la som sagi tui hi bovani tui be ya mi hem ki hing zo lo hi ni an hi jong le tui pul mi hem so ta hing zo hi ni achu tui ki ti angai chamong mong hi ni urnaw te ho tui be jin na thi dem ni khat na zo lo de na ta sa dehydrate hiding na mi hemin tui angai cha dan da aji pul Iran gama tui anei ta lo even mi akamin apengin thi tam ta zo tan te December ka go azu lo popula 50 million si Tehran gama ko na ki chawdo dinga mai ne ti zat tai acho UN in jong nasta aboi pi pan hata ne amawang Iran gam ju koi ma cha jong lut nom lo koi ma lut dinga jong aphal kit lo wu hiti banga chu dictator iron fist a hilal sanga kho zo alam kai pawin vai hopu he ne Iran gam chu go azu lo zia tuila samata ne Iran gam bo ti ben tun achana singate e ho gam vevin masanga kopru itivin tun simtong bung itivin masanga thangjing itivin tun thangting itivin cycle lang lam kalang song pi kangwi lang muntin gam tin veven tui akang gam ta ne kopru dang noya ko na tui si tuyung long ha jong kang ta don di talo masang lai ipu ipate khang lai chu tui yong kang khalo chu lai khal lai thum lo tui kang khalo neng zena chim sena ki don je tun ga vevin akang kam ta ne azi ipi ham selovan he do he mi hem thina Gaosap channa
chule min se na mi hem tam ta lam vai na ta salaga ba athina Kinepna pahcha na tivin Kinepna pahcha ka tipun Gaosap na pahcha thina pahcha itu ta ji wa chu gamzo si itu chai wa itu tol phat wa ku tui talo wa cha jong talo thingna lo na hing thei talo gamsa hing thei talo mi hem jong ki hing thei talo de hi ta bang ha bol jom vai le temperature hung sang che ding don ding inei lo di igamu gozo go chai ding vadung zo se kang pane gun vadung vevin KMC dunga gangul vadung ho tuini vadung ho kala farlanga leichang vadung ho abon cha kem tula kangam atane mot bung dung jinga jong ku go ha ilai go na ile fit som gi ilai jong tu lo hi ta bang din mun choi pawe tu lam ka lang veven tu ta bazar new bazar dunga tui ke cho thu atane tui ke cho thu ta cho anem jong ke cho thu ta cho hi ta bang din mun kang wilang i chom helo hi ta bang ikiman cha so do vai le min jong e noi se diu mi ang sunga imin set now manipul gam sung go ilova mun chom chuma imin set now wa pangding galel na apan pangding thagau mang thai na apam ta ma tha nai nei diu ta asa jong thi nai nei diu hi ji chon igamu pathin gam nom ta e pi ki sem phat hoite hiti ho zo se sumang ta hoite thing lei mo lei alu lei kopi gam tin bolu ni koi ma cha khot do e thi po ve ni bible a omi pathin di ta zuza pathin gingmi te acha te atu te khot do om lam ka hepu it is bible pathin hin tambo wana ikoi diu ita san phat phat ole nei pate mo ve tin oni pate zo ji lo e I pate masang wa suma zo hi ki pal zo ji hin ulna te ho igamu ve vin hitabang gam no lo e pate pute america mun chom chuma chi hon jong ase igamu anop dan da ji am lo ama wak e hot ikisu se lova ami yong ki phatalo agam aphalai zo se ki su sigam ta ami ki phamo che yang hitabang achu Iran gam sei davin Africa gam sei davin Africa gam sanga kho zo Iran gam sanga kho zo din mun chu in ima wadi nai cha umetai ti se do no mai leisi ive tup de pathini e ho e mo pu na oi adam le ivi chu iden hon ve tup ding le nga tup dinga pathin mo pu na pin he chi Christian responsibility khade zooming zong bol mo ai pui thingna lo na hungke kit nante ama wang lo ki ka ma hitabang poison len ta hata ki ka ma muchi chi wo ki sumanga thingna lo na ki sumang ki ti hi mi he ma dinga chon sit len ta biological sit adi ta cha ecological lang ve jong le sin chon sit ta bang biology langa jong hina the tam ta ki sumang hi chon sit hi a cho ta salaga wa ve to chana pathian thu di ta zui diu gam le go ve tup diu ai chu lai ho le ho hi iki tha gam diu ti se do no me video na ve ho zo se pathin lung thim chi na bon cha ve na pi chi tawen ka ke pai